Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз чӣ хале ки мебинед ҳаво беҳад хушрӯ ҳаст, рӯшнои наст, берун офтобак ҳаста. Ва дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам шуморо бо як бонуи тоҷик ки дар курси мо иштирок кардан ва ҳамроҳи як канал кушодагӣ ҳастем шинос намоям. Ин бонуи тоҷик бо бизнес сару кор доранд, аниқтараш гӯем мол маҳсулотҳое ки доранд дар видеоҳошон дар каналшон нишон метиҳанд, ҳамаша бо пуррагӣ мефаҳмонанд. Барои ҳамин аз шумо дӯстони азиз хоҳиш мекунам ки тое ки ба ин канал меҳмон шавед, видеоҳошонро тамошо кунед ва ҳатман нависед дар комментария ки боз дар оянда чӣ хел видеоҳо кунанд. Ссилкаи ин каналро дар комментария мемонам, ҳатман меҳмон шавед, тамошо кунед видеоҳошона. Ман боварӣ дорам дӯстони азиз ки шумо ҳатман дастгирӣ мекунед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Духтарон, модарони меҳрубон, ман бор қабул кардам аз Бишкек. Чӣ хеле ки мебинед, очень количество много. Ва ҳамаи шумо метавонам кушода нишон диҳам. Тканаш чӣ хел, ғафсиш, туникиш, пуговицаш рабочий, замокош рабочий чӣ хел, моделош чӣ хел, дарозиш, калтагиш метавонед ба видеовизор занг занед. Любой вопрос бошад нависед, ҷавоб мегардонам. Почтаи Россия хати роӣ мекунам. Хоҳед транспортни компания хати. Инҷа чӣ хеле ки мебинед двойкаҳои ки саштанами, коротки, худи, дарозу, калону ҳамхелиҳо. Боди хеле кӯтоҳе ки калон, размери калон ай 50 то 56. Материалошон хушрӯ, турецки двунитка. Ман метавонам ба шумо раскритам видео нишон диҳам. Дӯстони азиз, имрӯз рӯшноӣ беҳад нағзай. Дар фикр ҳастам ки видео кунам ё ки не дар канали Арзанда, барои он ки вақте ки хитм тоқа видео мекунам дар канали Арзанда просмотр намегирад, барои ҳамин ҳайрон ҳастам. Хай умуман ҳавас шавад, ҳатман мешинам ягон видео мекунам. Якта видео фикрда ҳастаю, мебинем. Хай имрӯз ман ҳам хел уборка кардам. имрӯз ман каме уборка кардам, пилисоз кардам, чангои тоза кардам. Хел гӯем уборкачаи сабукак аз плитаи азили чӣ шудагӣ ҳастам, мехоҳам шута тоза кунам ша. Ва имрӯз чӣ шуда гӯем, имшаб аниқтараш чӣ гап шудак чепе шаб свето мурдан. Бинам ки вай гуфтам хай 1 соат 1 соат бод то саҳара светое медод агистан. Ман гӯем саҳар хестам, бинам свет нест. Мафтам значит ай автомат партофтагӣ ҳастай. Бинам ки бале ай автомат партофтагӣ ҳастай. Автомата даргирондам, бинам свет нест. Падеза бинам ки свет ҳаст, аммо да свет нест. Бром бинам ки ай автомати берун партофтагӣ будай. Автомата даргирондам, хай свето омада ва плитая даргирондам ки об монам, барои он ки саҳари об набудак. Соатои 9 буд, 9:30 буд, ба об омадад. Ва вақте ки плита даргиронам, бинам ки плита кор накардистай, хавотир шудам. Рафтам бо автомата проверка кардам, барои он ки автомати мо ҳар як чизамо, ҳар як хона, ҳар як темболи кухни, масалан плита, духовка, мошина ҳамаш алоҳида автомат дорад. Ва бинам ки не автоматаш даргирон, лекин плита кор накардистай. Баъд розеткаша проверка кардам, бинам ки розеткаш об шуда, беҳад безеб. Боҳози удлинитель монда вай мондаги ҳастам плитаву вая мошиная. Имрӯз абети шавҳарам биёянд, агар як бор проверка мекунанд, мебинанд ки барои чӣ хел ҳастай. Рости гап ҳамин устоҳо, рости гап намедонам барои чӣ хел, лекин мо ай ҳама шавҳарам ман гуфтам ки ҳамин асос, ҳамин розеткаҳоя нағз кунанд, симои нағз кунанд ки то ки об нашавад вообще. Лекин намедонам барои чӣ хел кардагӣ ҳастанд ки ҳамин кадом розетка дар плита намонем, агар ҳамон розетка об мешавад. Залда будем, плита мондагӣ будем, розеткаҳош об шудагӣ ҳаст. Инашта мондем, ваяшта мондем, ҳар якташта якбори мондагӣ ҳастем плитая. Ҳама розеткаҳо об шудагӣ ҳастанд. Бовар кунед дӯстони азиз, намедонам барои чӣ. Ва детски гузаштем, детскида мондагӣ ҳастем. Ҳамон детскида низ вай чӣ бимонам, розетка об шудагӣ ҳастай. Рости гап намедонам барои чӣ хел ҳастай, лекин хел гӯем ки ягон мо плитаи баланд ё ки чизи бисёр намемонем. Темболи ҳар як хонада алоҳида мо автомат кардагӣ ҳастем ки ҳамхели ҳолатҳо нашавад. Гуфтане ки бинед бо ҳамин хел аҳвол ҳастай. Умуман гирем бекамбудӣ нестай хона. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ман удлинитель мондагӣ ҳастам. Плитаи оз мехоҳам шум, посудои ҷобаҷо кунам. Ман инҷа дар азилит пошидам.
mana این سیمان موندگی هستن. این گازه باید پر کنن شوهرم. یک بار اینجا پل نیستی توزه کنم چه خیلی که ببینید اینجا زردن برای اون که اگه وقت سکوارودکه میمونی پیامو سکوارودکه زرد شدگی هسته. سالمو اینجا دا یک بار ستیرکه موندم با یک پرته دیگه ستیرکه هسته و شامونم بعد تمام. دوستانی عزیز ناو شوهرم گوسیل کردم. من جس سالمون گفتم که خوبش بره خوبش نمیبره جو مونده استم شه خیلی شد که اون شته خوب نمیره. ای خوب سیر شده چی انا خیلی دوستانی عزیز شوهرم رفتن کار راستی گپ خیلی شدیم صحبت کردیم خواستیم که وای کنیم ویدیو کنیم سیامکا کنیم که لیکن یک بار دو بار تلفنشون کردن اخیر نشد خسته رفتن بعد گفتیم خیلی یکی پگاه یا که پگاهی دیگه خیلی پگاه ممکن که اگر سیامکا کنیم برای اون که وای روز شنبه یک شنبه اوجه کودکا هم جدا میشن و سیامکا کردن قین میشن. انا خیلی دوستانی عزیز و راستی که دوستانی عزیز امروز کامنتاری های خوندم و یک چیزش ده حیران شدم راستی که برای چی مثلا زنها بکرده به هیچی ده هم خیلی سخنهای بد می نویسن نه تنها نسبتی من حتی نسبتی شوهرم. من پروسه همینش ده حیران میشم که آخه برای چی یگان سخنهای بد نیست یگان کاری بد نیست که از چی سبب باشد که همه خیلی کامنتاری های می نویسن. باز همینش عجیب است که زنها می نویسن. منم خیلی کامنتاری های می خونم هم خیلی فکر میکنم که زنهایی که خوشبخت نیستن هم خیلی کامنتاری ها می نویسن هم خیلی گپ ها می نویسن. از همین سبب باشد که باز یکی از تماشا بینان یک کس نه بلکه چند کس نیستن که ما تلفن شوهرمون پرایورکه میکنیم رشک میکنیم میبینیم برای چی خیلی و یکی از تماشا بینان نیسته که مثلا من هم تلفن شوهرم میکوبم هر روز میبینم تلفنشون پرایورکه میکنم ای دوست داری من نقض ببینم برای همین خاطر منم خیلی رشک میکنم نویسد. راستی که من خیلی فکر نمیکنم که مثلا رشک کردن ای دوست داری هسته رشک کردن این ای ناباوری هسته یعنی شما باوری ندارین که همون آدم ده که رشک میکنین گفته باید که باوری کنی اون من گریم ای اول اگر که ممکن یگان کار شده باشد که شما رشک کردن سر کرده یگان پاود بده که مثلا شما رشک کردن سر کردگی هستید. من باور دارم که هر یک زن از اول شوهرش تا باوری میکنه همسرش تا باوری میکنه دیگه. برای همین من فکر میکنم که رشک کردن پشتی ناباوری هسته. دوست داشتن این حرمت کردن عزت کردن قدر کردن دستگیری کردن همین دوست داشتن است نه اینکه مثلا رشک کردن و هر روز جنگ و جنجال کردن. و انا خیلی با فکر شما انتظار هستم دوستانی عزیز نویسید. من باور دارم که شما سخنهای خوب می نویسن فکرهای هر خیلی هستن. من انتظار هستم به حد شوق‌آور هسته وقتی که شما کامنتاری ها می نویسید فکر عقیدتون می نویسید به حد اینترستی هست. من همش می خونم دوستانی عزیز. سیاوش атмосфераи хонаи мо мебинем дӯстони азиз. сиёвуш кору бошам салмона метарсони хобай салмон хулиган сиёвуш собачкаи хонаи мо мебинед. худои ман сиёвуш садикда имрӯз чо кардӣ шеъра хондӣ садикда имрӯз шеъра нахондӣ сиёвуш хондӣ шеъра кани як бор хон манда кани кани соли нав омад кани гу гу ба қан метиямша соли нав омад шоду ғазал хон
تبریک سازم گوخی تبریک سازم آن را رفیقان آن را رفیقان تو نیلوفر یادشته و خیلی سیاوش ده شعرشه همین شعر سیاوش رو دادگن که از یاد کنه کن یه بار دیگه سیاوش شادو غزل خان شادو غزل خان تبریک سازم آن را رفیقان آنا دیدین دوستانی عزیز در راست سیاوش از یاد کده یا خیلی اکه خودت گویا بار دوستان عزیز کدک ببینن نیلوفر تست غذای تیار کردم تا که جوگه خواب روند خودم نیتازی همجا یک کینو تماشا کردستم 2 روز است که تمام نمیشد همین روز آخران سریش غذای تماشا کنم خواب میرم گفتم ویدیو مونتاژ کردم در کار دوستان عزیز امروز من هیچ کار نکردم پلانایی که داشتم گویم 50-60% کردن تمام اساس همیشه کافه میخواستم مبارک کردن نکردم پگاه اگر شود شوهرم کتیم رو میکنیم اگر شود نامعلوم نه که با و ویدیو نیز میخواستم کردن نه که ویدیو نیز نمیدونم برای چی خشم ندادک یعنی کینو تماشا کرده 6 تا میگویم همه خیلی با پگاه که نصیب انشالله حرکت میکنم که ویدیو کنم انا میخوام دوستان عزیز همین کسی ولاگ با آخر رسونیم امروز ولاگ میخوام سکوچ نیست شد فقط گپ تمام حتی یگان چی پخت و پز نکردیم پگاه پخت و پز بسیار هسته از هر تا ابد فقط پخت و پز میکنیم بسیار چیز میخوام پختن برای همین پگاه انتظار شوین خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشه همیشه خودتون احتیاط کنین رحمت که شما فکراتون کامنتاری می نویسید من به حد خرسند میشم که شما کمی هم باشه درباره خود درباره حیات خودتون در کامنتاری ها می نویسید من به حد خرسند میشم رحمت کلام دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر